Momčilo Nastasijević rođen je 6. oktobra 1894. godine u Gornjem Milanovcu. Bio je član velike, istaknute i umetnički darovite porodice Nastasijević. Njegov otac je veoma mlad prešao iz Ohrida u Brusnicu. Doselio se kod svog ujaka Nastasa Đorđevića, čuvenog neimara koji je sagradio crkvu Svete Trojice u Gornjem Milanovcu. Po njegovom imenu je nastalo prezime Nastasijević. Česte selidbe tokom školovanja, rana smrt sestre Natalije, kao i rat koji je zadesio čitav svet, u velikoj meri su odredili put kojim će Momčilo krenuti. To je bio put usamljenog i zagonetnog pesnika. Školovanje je započeo u Gornjem Milanovcu, gde je završio osnovnu školu. Svoje gimnazijske dane proveo je u Čačku, Kragujevcu i Beogradu. Po završetku gimnazije upisuje studije francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Međutim, budući da je u zemlji zavladalo ratno stanje, bio je primoran da prekine studije dok se situacija ne smiri. Čim je stanje to dozvolilo, 1919. godine on dovršava svoje studije i počinje da radi kao profesor u 4. muškoj gimnaziji u Beogradu. U ovom periodu najviše je stvarao i pisao. Prve radove objavljuje 1922. godine, a 1935. objavljuje poznatu zbirku pesama 5 lirskih krugova. Nastasijević je bio autentičan, skroman, dosledan i tih. Oni upućeni znali su za njega. Uzak, ali odabran broj intelektualaca i ljudi iz kulture okupljao se u beogradskom domu porodice Nastasijević. Momčilo Nastasijević umro je od tuberkuloze 1938. godine u Beogradu. Celokupna njegova dela objavili su njegovi prijatelji godinu nakon smrti pesnika. U sklopu sabranih dela nalazi se i hronika Moje varoši, u kojoj nam Nastasijević na svojevrstan i neuobičajen način prikazuje tadašnju atmosferu Gornjeg Milanovca. Uprkos tome što je često bio neshvaćen i smatran samotnjakom, Momčilo Nastasijević je našao svoj put do pravih ljubitelja književnosti. Naš čuveni glumac, Zoran Radmilović, je u jednom intervjuu iz 1965. rekao da mu je upravo Nastasijević omiljeni pesnik.